Kim biang yi mai hewong ma ma han ma khemai ching harang te bin song pha bi ga ta tang tam te chama ma respected chairperson jam heading AC leta yi apa ba to ma goi bi pumena krim chama ching wong pa wong wi ching kan nam nam parem sako associate pastor mo wong wi ayurim youth pastor mo wong wi chama student union president mo wong wi UT student dem hanamang ma pa han pa khemai gamai le te ngala organize bi chingang hanam te thank you le te ga ta tang tam ta school ma se temni hatik la ka chingam ya gala ko se harak le te ko na temni activity yan ma part ma stage ma yong wi ma na ko na part la ta pai harak ko se arok ko se koi man la mi ga hasong wi le te gala part la ta pai gan tu le te ko he wak ma college te join ju ko class ma VCR ang gala election UV ma gala te khasa ka vote te gala select le te karamang union yan dai bi college ma ga ma karam ku institutional representative ko nyak ku ga he kong nang Miss Fresher de cheong he tong le te he gala ga ni te ko Miss ENSU Fresher 2023 ma ko ga ayong ma Miss Fresher ang hera ma gala ta gamala bi matik le te matore mi organization mi ne kong magang ma ga Miss Northeast Runway Model 2024 ga de contest ang paching ang hera apai ko ga apai ju ko ha pe bi o la da tai da ayu apa ni de phone ko akon apa ye ayu ni ning ga tu ning he pong hatik ko sa ma me hatik ga le ko se still ma la te ga phone ga la wai pa ma ba le ko ga select pong se le kon apa ni nga select su la ting mo bi le ko ni ga he ga la ko se ko still support pus la he ni hun mun le ko ma se yo bi ma se he ting ka ma support bu ga la de ani yang la ro poi le ga akim bi chingam chame han na aton bi question na ne ko ma phai ma le bi ga akim aton la de mo te hekin mang ko ma phai ma le ga ne ko na ase ha mang lan so la da ha wi man ta ko ne man tu bi a ne ka ma ne gale government job on le salary ta le ga tu bi am ha sang kare apong mo ga pong kha ne kare mang award ta ne ga ta pu chame kare mang opportunity ya ne aman le ta dai ba ram bi matik kai ha tik kare mang ga pu kare ma ne heren ra ba man tu de heren sama pa tu de kare ma ne show ye te kare na a bi ga tu bi lai ne cha ta na mang ga ta 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 maya le ko ni cha ga he the future ma chang ngai te ko se ga phai ma kwa ga mangai le te he pa kwa student na ma sa ko lai de cha focus ya he pe le te ko hong ya end semester exam jing ko ga bong sang le te ko kon Instagram ma ga de ga BASN group ga Miss Universe Nagaland organization ga mi president na audition na pe sa le ko te form ai ma ko exam sa la ante jama ko di ma person ma mai le metik video man ko ala de kai akon he hunang mun hi gan ti bi jing ta bong sang mo transportation ane he son phang pui de he ga ri son na de ka phai cham mai bi lu hi anon kar ma ne he audition de ga na yu na te ko exam jing bong sang bi phai cham na ta audition result ta te ka bong sang na te ko ngai sa ho bi ani social media ma ne he pe nok saning already akim upload ko ha ngai ne ning san ka khai le de tai ho bi ma hi aya sang chan ne achong hanan te se congratulations de te ga ta tang tam te you guys are already a source of inspiration for all the youths. However, I still wish you all with a bright future and lead us with a good example. Jama ase ko mama ayong ya ne ko experience ko mama ngai pe pati mang sangi jama ko bala ngai bi gage ayong hai bi ching ayong ta mo te salary hi ngun ba ton bi ani ko mama ngai kon halam me cash prize abi le ko ning hom ton he ong ma bin mai atak bi ching bong mai pe yo le ko ning hom ha be le te cash prize abi tak pui lak we tak ma teng phi ya le ko ning aton gan tu hi ane karamang bin mai atak bi ane mun ha sak ro kai jame gachingang mun na na aya he ga mi te le ta apai pu wai pu gachingang next time ma ase a ko ding ha bi ha sa future ma pa ma bin mai atak se amam bi chance te te kar mo pui le mang gachingang guys si pe mun na bi salary ya bi cash prize abi ye lagan ti bi ana ta ton mo bin mai atak mi jing han bin song ha pe yo le te ga la ga ina le te ga ta tan tam pui jama audition ma pass kun ga ma aga e bi cha tai exam la bi cham cham le ga pong sang la ta mo ako se ko se mai ma ngang la ta pai pu ko se ko ngang bi phe cham la te han me yo bi kai la te jame karamang an beauty pageant ma ngai ya
support public support sa lagi po ngan to leta haname Instagram baba social media ma haname support bingan leta haname comment bingan leta kung may ma kote encourage kung confident gale ayong biga hanamang ngaching hanamang thank you la se ga gaeng tamta baba future ma kon to leta